Kitale kaunti-inĩ ya Trans Nzoia atongoria ngwatanĩro ya Kenya Kwanza makĩendia kĩoneki kĩa ngwatanĩro ĩno kũrĩ aikari. Icera-inĩ rĩrĩ atongoria matiganĩte nĩ mageretie kwenyenyia kĩama kĩa DAP Kenya kĩrĩa kĩambĩrĩirie kũnyitia mĩri yao kaunti-inĩ ya Trans Nzoia. Wanatoroka kwenda kwa DAP. The strategy was simple: destroy Ford Kenya or slow them down so that they can now have another avenue. Sasa hiyo DAP, hiyo ni sidekick. Hiyo ni sidekick ya ODM. Muachane na hiyo. Ati wanataka kutupangia nani atakuwa kiongozi wetu. Mimi nawauliza watu wa Trans Nzoia, mtakubali watu wachache kwa kiburi na madharau ati watupangie nani atakuwa rais wetu? Atongoria ya maramenereria President Kenyatta makiuga niwe urabanga gĩothi gĩkĩ kĩa Azimio ũndũ ũrĩa marauga waya gũkorwo ũrĩ wa kũgayũkania a Kenya. I want you to carry yourself as a national leader, as a president, as a unifying factor of our nation. Stop dividing the people of Kenya using your political projects. Wewe unaenda nyumbani kwa miezi mitano, hasira ni ya nini? Hasira ni ya nini baba? Na wewe uombi kura. Wachia sisi mtu ya kitendawili tutamnyorosha mbaya sana. Kama watu ya mlima tushikane, tuweke kura yetu kikapu moja. Tunakubaliana tuweke kikapu moja? Gũkorwo thirikari ya Jubilee ĩtahingĩtie ciĩranĩro cia Big Four marauga nĩ ũndũ ciathararirio nĩ ngwatanĩro ya President Uhuru na kĩama kĩa ODM, noguo matingĩoroteria Ruto kara. Wale wengine maneno yao kushughulika ni maneno ya nani atakuwa hii ama ile ingine. Tumesema hiyo hatutakubali. Tunajipanga na mtu ambaye anaelewa mashida ya Wakenya. Wewe ulikuwa unafanya cabinet meeting kila Thursday kwa tamu ya kwanza. Ambia Wakenya siku gani umefanya cabinet meeting tangu handshake. Ukakaa chini na cabinet yako na ukapanga kazi. Kaunti ya Trans Nzoia nĩ kaunti yoĩkaine na ũrĩmi wa irio. Atongoria ngwatanĩro ĩno makiuga nĩ mehotorete kũhũthĩria arĩmi mũrigo wa indo cia ũrĩmi. Turudishe chini bei ya mbegu, tuondoe mabroka, tuondoe makatel, ili kila mkulima aweze kuzalisha mazao ya kutosha. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima, watuzalishie chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Magĩtiriha icera rĩao taũni-inĩ ya Kitale, atongoria a ngwatanĩro ya Kenya Kwanza marahinyĩrĩria aikari metikĩra gũkamateithĩrĩria kũimbia kĩondo gĩa kura gĩthurano-inĩ gĩũkĩte. Ngĩribotera Inooro TV de Kitale, kaunti-inĩ ya Trans Nzoia, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.